Dongka Revenue Cycle Office Iruipen Nini Ansi Cyclem Ponchotpo ARO Taruningti. National Highway 36 Kachilinga Tuwarpi Jia Dongalong Tuwarpi ang Bongalong Amat Humthom Matrak Kachingthang. Kardom Kat News Birta Thanbang Nili Junali Timungpi Non Birta ang Tonpen Arjuik Tha. Digital India punang CLRC ongdung sayang dengalong sitami online pen PT ajada sayang deng sitami sai claim no la swajok ongdung lo charli osumaratum prexam scholarship aphanpura annual income tax student PRC la pen prexam akinangsot asai ang deng sitami ARO aridak kinangsot kilongjia phan aniwang Dongka Revenue Cycle Office an palidamlo bon sitami ARO aridak apora teng pen lo charli osumaratum kilong ledet ajok sayang deng thedung kapatiku mate akisung chitong nang riti labang so kisung pen pangbardam loti ongdung lo charli aw sumaratum scholarship aphan income tax student PRC lapen prexam asayang deng aphan pusitami apora teng pen kelong ledet ki bang jok abang pu bang pia phan pusitami ki kham khe dunta nang nak mate ki khang dun puta jong damimi bon sitami dak dong kamukam along kidu cycle office assistant revenue officer taruningti alang liphan arpu hini kipek kokajok sai hemlong ni mina sai ki claim dam nang koklo la sojok ARO intia sang ho irui kang thimpen long nia sai hem along mina sai ki claim kidam akisung chitong nang koklo pusi pherangkia phan than pachini aduntu Dongka Revenue Cycle Office along ARO irui pen nini ansi sai hem do chot puta pherangkia phan than pachini pon proses bangke lage dam start bangke pending parilo jadi aja sampai latum report bangke paklen thai hasin ini pingkat tekan juni non teknologi dak setolan matin ini nasi laso arui ban penili kuku la jas masih apa ko sita laso teng sini tempo kusimba thamba aku laso teng si jumpo National Highway 36 Kachilinga Tuwarpi Jia Dongalong Humthom Matrak Tuwar ang Bongalong Gontai Sisusik Kaching Thangajok Nat Kachilinga Phan Rat Atum Thedung Akisung Kachitong Nangaputhak Non Hejong Birta Nangle Arjiding Klui Pen National Highway 36 Kachilinga Tuwarpi Akili Kahino Parpi Kajok Rat Atum Kachilinga Phan Thedung Akisung Chitong Nanglo Lapen Kachilinga Tuwarpi Kahino Opuki Kithe Kiding Atumta Theklong Rosita Tuwarpi kaselama tumaphan prapjin pen ke petang jiaphan lamtoy pine pipini sitarat atum ke pinangan kisung cicak nanglo labangso Tuwarpi mesenji puke Congress ai lapen kesi pencenglok akaprek asong atum ta apong kachisong ta paduponlo sita me piniani anta ke petang da prangji alam avi pinlang laso Tuwarpi ke no parpi ka jok Dimapur anat kidam lapen dipu pencenglok akaprek adim kidam jia phanta kisung thektik luputarat atum hingjerinti kidam tang preniphaing koira near cap ani tiliki thomra minute thom cap apor Bukajan Police Station ISI thandoi sinha lapen keton kilang asai kia tumpen kilang chari ki pedopon bama porhut inut bike kang huaphan kinep kang nang dunlong Bukajan Police Station SI thadoi sinha lapen keton kilang asai khiatum arideng kechingnang check bike kang hojai district Morajar Police Station ki parlo Chudhuri Bajara Rongasor Kalitang Bataimia Sopo Slamuddin Cheparjan Afjal Pusi Police atum pen pachini lapen bike kang arideng pen ihum akilu apachia bike longpon laswa bike Bukolia Police Station angkang pensin nangkang hupusi Police atum pen pachini ang parta laswa bike kang long kacirabdun Arya Sangho hojayasor Saidul Islam abangke men Dimapur anat kiludam jok nang dunlong leder luputa pachini bike kang Slamuddin aphan Police atum pen karju kapatya tok pedupon ahut bike kang atum amen kajithan pon ateng Bukajan lapen khatkati Police atum selangsi khatkati angkang pen banghini bike kang atum aphan kinep kang nang pon longchu Police arideng kaching nang check banghini atum lake hojai district Duboka Police Station ki parlo Duboka Rajbaria Sor Kalitang Abdul Sukura Sopo Saidul Islam lapen Saraidio district Sonari Police Station ki parlo Puaran Toka Chaibagisa Sor Abdul Jalir Asupo Amir Hussein Pusi Police atum pen pangthek lapen ang parda Bukajan Police Station ki parlo angkang pen Saidul Islam
lapen Amir Hussein atum kahupontang a bike Apache lapen R15 a bike long pon 2 puta police atum pen pachini bukajan lapen khatkati police atum arideng kaching nang check bike kahuatum kidam tang ani penta pinang ana bike ing hupontang lo tasila tumapan police atum pen karju pater tok padu pon bom lang puta pachini pon thu non malam sopor phan birda mon ton piksana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihinamo piputot birta along wangtulo West Karbi Anglong Chinthong Hawar Klim Chari Pen Patir Piponsi Inter Club Football Tournament Prize Money Prenify Thomkep Angdung Kiti Kapathu Pona birta Pherangke Panchailang Ratane Lapen Himari Rong Paratum Pen birta nang pale Angdung Kiti Kapathu along Alhiaman Pen em Pradip Rong Pi Chitong Dun Lapen Alhiaman Pen Chinthong Lam Secretary Dersing Hanse Joy Singh Bongrum Jacinta Puma Robinson Tiso Mensing Rongphar Lapen Begita Sumaratum Chitong Dun Rinti Ang Parta Mahin Cases Unit Penta Lang Misen Kikan Paklang Dun Lasso Football Kapathu Angdung Kiti Kachipati along Rong Jangpong LP School Retired Headmaster Stelining Ti Lapen Bhim Singh Ingti Atum Pensi Nong E Pajirdun Ang Dungiti Kapathu along Calvinian Sports Society Bilsingki Pen St. Paul FC Amkachi Atum Ang Bongsi Chipate Ponlo Bangsu Kapathu hut hin tame ball pumpli pli an chethaplo apidhu penalty kick pen Calvinian Sports Society Bilsingki Atum si Ang Dungiti Kapathu chipahai ponlo Pinikar Bibrahim time ang kila pons kang ton peglon dume thakme kurwang thu